Timuno, esan doma ene asante afi na ebe huri gidi epu miemu asame kese ka baako ebe si oman mu. Wan hwa de ebe si oman mu no anya de keto. Befa so a Ghana religious one be sase aba pa baako no eni. Ebi nsi da se MPP. Yese de obedi MPP so no. Oye kramoni. Mekire ada direction a ebetumi aboa ma ahwefo no etiefo mu emi bia no bia betumi hu se oye saade we ya beboa wo atwe afiri enoma nkete bi ho. Onya nyambe ho ansa mewu a timakoma ko 7. Titi nunum so ka ho. Abusia adechi bia ene emu ensem. Hye so ma me sa afi bia nso ene emu ensem. Da bia me ka tro se yakwada se bibi ni wiase a anka yepono ankasa no anka yentum ezanse o my Ghana kronkron Ghana show etai ha no osofa na kura na aya na show no pa no odin ntinke yentu yepono mu nanso no bibi ewo wiase ensem esisi wiase me no me ni yeni nanso no aya na yewo mpanimfo bi o mo abin osunsum akwadere osunsum ya yebopino omo na omo kyerɛ enioma a ɛda yenim de ebesi ene de ebeba yinada esanse aha eye nana bema TV mama akwa basoronko emfa emra aha mepa cho be channel so ya de ba kuma me subscribe to YouTube channel like na fe sign share ma me video be beto from ya no nso onsa betimi aka na ohunu de ekoso ewo o my Ghana ene empo ewiase afana bebiada edi dada na da odumanko bana na Kofi abakosem ebeto me anonte no from ya sante gudi na bibia kama enne yaba bedi nkomo na yahwe afempinu ne adunu na me 2024 enioma eja yenim enioma yemfangu apono so enne enioma enhyehyɛ bi a yenye na yankwankoto ensohwe mu anonte no wohwe opani animyamfo otem nchen a edin adodo na da edefre no eye nana ahoto yana no eba abedi enkomo ono enada nana ahoto herbal and spiritual center ano ene bedi nkomo no wa kyerɛkyerɛ enwomum afimu na bibia ai kama ene tene fro bi no bi nso fro bi abusua me ma mekasa enwa me dana me ho sema me ba ye de nkomo twetwe no be flase abusua me nsan enda wase se me de enkra ema wo se me dana me ho sema aba eno nti twa me nso wetimi agebre atwa me ye bedi nkomo ye bedi sunsum nkomo ye bedi o my Ghana eho enkomo eno nti ne fro bi no bi nso fro bi na mo nso mo ho se ena nso no yasan atenase yatenase se na ye de ensempa ensem a ebeboa na ebeboa me ena ede ebro eno nti no tenase hwedwumadi ekosi se ebewi wada wuruma comment section so eye won so wodie kam ho na ahoto age akunwe die yene no endi enkomo nana emo akwaba Me do so me dey share na what to say ameado eshi ache achawo ba afi Japan so afi nkomo tie nana afi se me say dia na koso. That's right. Although yam fa na honglo so dey bet see yesu tiasi na ode ni tumi ne na kwan chere ma ye ndie ebedi bibia so nkunim afi yam fa na honglo so enya reketo ebedi ho nkomo abuzia first step of no kra no eye ensemfua de won nsem bi sere osa de wakan mu afi yam fa na honglo so ye bedi nkomo pa ye peti enkomo se ye won nkomo bi wo ha se uhu anu ye ni ntem anka I think say last year 2023 anka oboa wo ho kakra ansa na ya ba be wura afi we mu eno nti ena afi we ahyase no ya de enkomo bi sei e de ahyase se de be ya enkosi se betwa na bosom miensa na bosom nsia bosom nkro enko ne bosom edu mienum yamfa afi nkogu no na onso no onya wo chefa ewo nana ye bedi nkomo na before that no asem ya besi bitrim on say ya start AFCON oh my Ghana ewo oh my kronkron ewo you lose your first match wo ya ko ya kakra no kwasem dabi efri third ne benyina no kwasem ntimi nai okay na me check me followers no obia forecast ere ma omo do so ye pa nti na ntimi nyata but say omabobo o ma lose 2-1 but say ma fi bi pa de me hwe ana wo ya adaje kura wo ya time kura
Ana was I said, Ghana no. So we were just say born someone no dear. You become was matching. aha o trouble. Oh, Mikabo bet minya time pa mfema. I Ghana ball. Yeah. Okay. Sanity. Yeah, If you say, oh yeah, we got broken heart. Ebusia, or be a broken heart na. Yeah, be din komo afa my Ghana. Enyome wo say itini sana even afi akọ na wie remind you afi we nso election year abato afi pa resa afi we efa baby no emu odin kakra because enim said de abato afi no edura enyoma mu esi efa edane edefa but yenim sa afi we nso no sa na be dia because said the worker no me sure say be better Anya de keto. to me the minimum say afi bi eto aba ya na enya bete ba afi ahyase no emu ebekosan wadaru ma Okay, me da se. Me da matifo ni mahefo nyina ase. mo da wase Me de se no kwasem ne se efri enyesi first no my basa be sisi we say but me hu se menya de me followers forecast dia mamu na me hu se my okay to the extent say na me hwa se enuma bi a wo yanim no ensi kosi se me betumi de me followers no forecast amamu hu do metumi aye ansa na ba atumi asi okay but nyame adom ma wi obi ade no mo do so ye pa but metumi ahwe edu obi ade ama no kwasem chamai odifo bia abaka se 2024 emu beye mre bia no kaja se mi so ogwa to the sense say mi se da na afi mu no mi se da nye interview mfa afi de koso bet me di ka ka chi mi followers nko a na only first person me di kan ye interview wo ye mi interview for sa 2024 emu nsemo me ye se me nka although even mo frena na de beko 31st night no de beko yen kasa yen sei but ni nyina mu no de nature se me de ma obia no obia so e de ye se de betumi aboa 2024 mu no de beko so obia si we mu no wan hwa a just obia se ne sapo mu nsuo afi mu no kasa me nka emfa mu obia hu e ya de a star na ka e be si star na san kasa yeah waka e be si emfa one se de be si bia to the extent say 2024 election year. Ana 2024 no the star number star number 8. 2024 no star number Star number 8. No kwase say aha tiremu kakra star number 8 na say 22 mienu no 4 no na 4 ba kono kabma 8 ntira na awu sa ade o mi ya follow me ye hu ade o the star number 8 no. That's a election year na me hu ya me shame. No kwase star number 8 nso ye balance year. Okay. Balanced number. Star number 8 no ademienu tribal war, religious war. Hey, tribal war And a religious war. And a star number 8 ekita. Yen hwe de koso on say me hu ya na me shame. To the extent say baby we asi we kono e ka say obi a hye ne sapo mu nsu obi a hwe sunsun mu nipa bia obetumi aboa no akwankyere ho. Obetumi aboa. If you say star number 2024 mu no so you want say obeti insori bebre achi nyambe a wan hwa ogu nyankopɔ so bo. If you say star number 8 no for 2024 no insori bebre begu. Wow. Insori bebre ebegu. Die free nyame ana se die free nyame. Asori bi evi nyankopɔ bia de be ko ne say esanse bi asu be ya din no Satan de no ma bebre e be wi asi wem. And into star this year no obofo di this year so no oyo sofo a na say onye powerful nkuta white power untimi nyina no Wasa abo sa white power so bi ye di nkomo ina me said that me fam me abusia owure otimi ntia ha yi na hoto masa ze po mo a omodi nature e de kan samo a untimi ensan no
omo de nature omo ready nature omo de nature edi omo nko de nature eye adwuma no on say ye ka say na me share da mu bisa white on so akwa akwa so on say ade wa ko ne say ade bi mu tutu so what I say no mo use white power no mo use black power nti who use there oh white power who is white power na white power for me na it's you obi ene ha sabi kafra obetumi de ne ho atoto me to the extent say baby a me medu no odifo bi ene ho a obetumi ede ne ho atoto me if you say 2023 no yensma me kan bia no 90% e bai nti enye say obe jana be se nko yehu busumi mu nsem afi mu nsem na watwe mu nsem ene nti check forecast nti me followers no every January to December emu nsem bia maka bia emu nsem de ache o okay de beto o mo de akonya de ombenya bibia maka de ache o wo catch them individually obia forecast de besi obia forecast de besi my type media ma okay o be ye dia month bia no de besi o be ye dia ma me mu dia ma nana me ba ma mensan bra so white power no I think zen komo me no edi wo me other channel bi ana me wo so yendi komo we ma hwefo hwe white power no any black power no ensonso nye be ne dem na mo white power for no mo dwumedie pa ene sen na black power for no dwumedie ne sen okay white power no dwumedie pa ba ko pa ne se ohun ade na obesi ana okwan ohun a obesi ana say ye papa o say ye boni say papa o say boni obesi ana papa obesi ana okwan papa na eba obe press ade no be bantem say boni so obesi ade na okwan black power for no nkofo bi a beka say isan say omuni ahonhon bi tumi bi ana ye dwuma ni ntino omo de no so ndeti da so okay so I say omo ye ade no say nipa we so say wa ben but kubeku no na onkali enu ba bia so I say nti se meka se meka black power and white power mu se ma ye bepe eda baako na ya kam nsem yie pa na de atoto adifo no mo wi ase wi mu na mo se omo fro mo so mo ye adifo no na de atoto omo ho e no mabra bo ne de room si bitie white power de white power si e be de obeye black power de obeye na de atoto na white power no mo ye adwuma ma hwan Bible say ho wonyuma ana de bo so mo fro onyankopala so mo fro okay so I say obi bia we so white power bia no direct from God levels nti obi use white power but onu me so I say me so me nu obi I can say levels baby me hu ade akodo no white power ntimi I can say levels ntimi ntimi hu ade nkodo na no nche so onye white power so I say black power ndey de omo although levels but omo nche se no bibia ye baako but yeah white power is no you know my different nana there be I don't want to get miss me person me yira won komo ya edi white power no mo ye adwuma ma hwan mo na black power no mo ye adwuma ma hwan mo on say esumne han eni tweka bible aka achinye bia ne ho and achinye ne ho so that say nti so bi use white power ojan homa nyame obofo a odabe si asase we so say onam so nyi nyankopon ma enfi ho hihim no mo ho nto nyame bofo simple nti ye nyankopon na musifo e asase we so na me kada ba konfa nche o ye si ye sum nyame nyankopon ne hwan oni ya but esa say e ni diso nti no eya na ye hu but what the can see pa if you say usum enipa yi a osum nyankopon nti yesu say me kwada afiase no mama me hebe mama say erade na be na pra na kwada afiase say wanyama unia nkoma nti eche say onyankopon abeye na musini ese ye nyame e wasase we so okay so just say anyame no emugu ahodo bebre ebra Mose onyankopon ko yi Israel fofiri nkwaso mu no nyankopon ka che Mose say erade na menye osoko afapuma to ho fella say no anyame fo bebre on mutumi yesa na mawe so just say nti dia nyankopon betumi ya ne Satan betumi ya bet different room no say di nyankopon betumi ya ya obesi ana okwan no Satan tumi no ho okay
but what the make I say pa nti e che say yen ne ye nkofo a onyankodoma nyankode na besi asase we so say yemmoa na yenyi nyankopon ma emfa ho yehim na omo ho nto omo nti yen ye frame ahoto no okay anu ntina ye fo na ahoto no so I just say na o ya sofo ana menye sofo o ya sofo na bi o members o asoro ma no followers no no followers no followers a me church wo mo omudi me cha me church wo mo wiase mu nsem ene de betumi ayo o chiro ma o de o mo ko tre nyame ye lead to heaven if you said me kada ba ko fancho e wiase mu no hu se ahoche wo so abedi so betumi akọ heaven okay ene na Satan alpha kwan bi so ese wode ahoche ba be gunyankopon maso na ye ho ahia ye se de be yentumi nkọ heaven nyankopon so no wode bi se sase we se nana se mi nipa we oye me de hye o ha mu mintumi mfiri so ma me be na mo so nti kone ko yi ha free ni so anu ntina wo hwehwe forecast bi a sorry na oni nti se bible say oni tifo hu se ade boni bi ba o hwe din ya no de ho hinta no jimi for the kind of the kubo yeah white power se ne de ye hwe se the members no ebe hunu de da o manim no matimi tutu o mabrabo ene o manamo asi yie na tumi aboa o white power se anka se be se da be di ho ye be se anka sa no and then we pese tisi ano one ma followers no members na obi ansa kan forecast one obi ansa kan the forecast forecast no adaruma den na ye de ye na ye de hwehwem a wo hunu de ma omusa okay forecast no emi hia ne se obetwa won nsem so aja se afi bia mu no ye nsem sesa afi bia mu ye nsem sesa afi bia obia opa check afi bia no nsem emu sesa nti abrabo se de be koso abrabo mu bia na afi mu bia esesa na nyanko de wo ha bia to onsem okay nti menya wonsem ne fa no wonsa bonkunu mu na menya wo date of birth ne menya die de wo na wo de picture ba kwa kan na wo de so be se me hwe wadwuma mu nso a na wo de wadwuma wo ye nso de aka ho me hwe bibia mu wo sikasem wadwuma sem wana mu ntuo na me afi ma ka je me flowers ne se forecast me da send wo mu no so all na so o ma yele kan forecast on how the problem but if you say plan ba kwa fa na krampo na pure forecast maturashim sa so I say A to Z de obeya unya nhunye no yankwa da na didi ama me makachu nana afi we nature no say afi we yenye den because we di ka kasa afi we nyoma mo den enyoma besisi ewu wum sana yeah kwanza mama ni nkanka me di ka kasa this year the star number no star number 8 religious war and tribal war yambra ho mama nkemu nsem kakra bi ncho na hwe ba bi awiase we no ene o man Ghana beko sese no nyankopon dom efiri last year ana aya bi wura this year mu se won se de ekoso so se o mo TikTok na sa no ma no so otumfo ne doma ehene me fa date ne ma bet meka amana besi so if you say metumi di date ni nyina ba bet me no de ntia me yese menka for afi mu no me mpese obi a be ka se o pisika na so o be di ma if you say this year you say o cassette ya obi bia o yusu white power bia benya asotwe nti me pese obi abenam me so amane ha abane so ba je so aja sie pa nti de be ko ne se afi mu no esan doma ene asante afi na ebe huri gidi enjoy oh na san to ko elim sajo because from the look of things you who say your month be mu your January February March man say month bia nso no ewo ne number March ending no emu no ebe huri say this March no ono so star number star number 8 ebe huri sa na yesna si epu mu a eno asem kesi bi si o man Ghana mu ebe ti ada epu epu mi mu asem kesi ka ba ko ebe si o man mu wan hwa de ebe si o man mu no anya de keto 31st no ana me ka che me followers se menya hu se
this year, yɛwe akɛsɛ mmiɛnsa ɛsa bɛbɔ ɔman mu. Hey. Manya ne nteɛ ɛne 3 days na mekyama baako de ayi sɛ, nana, yɛsɛ yɛre bi ba sɛ Ghana yɛwɔ active case bɛɛ sɛ 14 ase 15 na yɛsi yɛhu paa afɛ na yɛbɛyɛ yi na mesɛ okay yɛmmɔ ho mpaeɛ. Saa nɔma no bɛsi religious war ɛkwan bɛfa so a Ghana religious war no bɛhyɛ ase aba paa baako no nie. Ebi nsi da sɛ MPP yɛsɛ deɛ ɔbɛdi MPP so no ɔyɛ kramoni Dr. Mahmoud. yɛsɛ ɔnam nkramofo no ɛyɛ ka sɛ Ghana ɛyɛ yɛka sɛ Muslim country. Yeah. Ana yɛn nso yɛsɛ ɛyɛ Christian country. NDC foɔ nso deɛ ɔbɛdi so no ɛyɛ Christian. Yeah. Sɛ mami ntiu ɛno we ho kakra bi mfa nkyerɛw. Yɛsan sɛ mene mpanimfo nam nti no mami ntiu kakra bi mfa nkyerɛw. Manya ne tie sɛ ɔman pani baako ɛne Arab country foɔ ne bi akɔyɛ one. Ɛsɛ ɔmo support no mani nya n'aba. Ana baako nso aboaboa asɔfo ano every month biara na yɛsɛ ɔmo 1,500 asɛsɛn so ɔmo nya campaign mu ɔmo asɔre. Nti sɛ wohwɛ deɛ ɛkɔ so wei Arabfoɔ no enye ba ɔman mu na Kristofoɔ so nya ba ɔman mu na asɔfo ɛkwan a nsɔre bebree bɛfa so agu no anyway. Nti sɛ ɔyɛ asɔfo bɛyɛ na nso bɛyɛ campaign ama wei nso bɛyɛ na nso bɛyɛ campaign ama wei. Nti sɛ meme wɔ asɔre na sɛ mempɛ deɛ wɔyɛ no campaign ma deɛ ne bisie nkitawodie. Hwɛ this year every August ekɔ no ɔmo bɛ show yɛka sɛ religious card ɛna de ato aba. Ɛno na de ntɔkwa bi si no. Religious card. Yeah. And every August. What the idea we hope mark on the wall. Religious card. Religious card. We better say, you can't say, me a cremoni, I me card near chess me a cremoni. Those who say me a Christian, me card near chess. Maybe or ever. I feel ever. Ever to was it. Me say 2024 forecast America. I feel once I'm okay. I feel once America. Ever. And indeed, you met me a caba copa and say, a pussy for no nature say, or mumbo mumma say, or move to me a year or my year. Anna, a few so no casem, opa fatuo, and nurses for ne a pussy for a whoopa. And that's funny a pussy for. Yeah, if you said, according to forecasting mono, or more, a few more or move with door so pa a saffron. And that's funny a pussy for. Yeah. And on the moon, Muntimi ye be and Siano. Muntimin sre. No, so my yes, what sɛ mebɔ me ho ban na nso bɔ ho ban a okay bibia bɛyɛ kama so ade sɛ ɛne ntina yɛnam ofidi kɛse yi so ɛka kyɛ obiara sɛ obiara mɔ ne ho ban 2024 ade baako a metumi aka baako paa de ama youth no titire ne boys ne pa baako paa ne sɛ mesua mu obiara hwɛ ne ho yie afei mu no ɔmo mbɛnya sika paa baako paa a ɛmfa wo ne sɛ de besie ɛyɛ ɔmo afe ɛyɛ ahyɛwofo Una de kwenta make sa. Nana. Ade kwenta make sa ne say this year election year. So I just say. Enti no de mpanimfo no benya ade benya omutumi mema ho nsuo. Di so ye bema na say wakono ba hwehwemu ya wode na okọ shattawale ya je okono mfa bla fie. Na beba okọ shattawale Jokondo. This is serious. What boy do many we what boy do many we no? Jawade fa brefie. So one na de be show. Yeah. Who yen so ma bero e dey ato. If you say impenifo ne betoto. E dey preach to me e wo man. I don't know omoto a be man na be ma be wu ana se be man na guy na nipa na. Omo be bre usunsum ase. Okay. So I say, to me a war spell mu no. Enye to me get one. Enye to me get one. Sir. Eno na anything I say, open say, oh yeah, for boys and answer for girls, very powerful. Na nya be ma hu nsu a, obetimi control the robot. Ombe so mo control e wi ase mo ne nipa do do ntino, ombe use sa de no na dey control. Wow.
Nana young come out to train de. The best out to also part 2. Yebre no eko afi election year. Ashe for the benyi skapa. Simple crap. Ye best out to nkomo we eso. But on say ye no a platform we need din nkomo one be you dey be so afi mu tribal war ebesi religious war so ebesi ensori begu anese for ne teacher for anese for na post for ebewu ni ade a what the room mama ye saadi we na antidote den na ka ho a e kire se ye betimi etwitwa agye ho efiri saa enwema we Se me catch you say ade bia mu no so obo ho ba ya eboa ahoban bɔ ne sɛsɛn so I say eti me followers no me mama obia hobanbɔ bia ensem bia ene no ma bia obetumi aya sa no ma we nya ontumi nto okay so I say nti mekire remedy ba ko betumi aboa ama afi mu no obi obɛyɛ saa de we bia no efi sɛ afi obofo di so no ye friend ketu ne satan ketu ne satan ana akabu okay obofo di ayi so no 2024 so ye friend satan okay so I say ana this year color abofo no pepa oya ebetumi ama won ne ntem aye kama pa black once aye black bia so no no ka se enya addicted to black dark black ana indigo white so color for we color 2024 color obo ho mo dey say obetumi attach color we ni ebebo ama ebetwe mostly enoma bone nkitinkiti bi ho black indigo and white yeah ana dark blue okay ebebo atwe dark blue to them say yeah okay ebebo atwe enoma nkitinkiti bi e dey feel ho na atumi abo wie pa make sure me followers in do direction bi for 2024 so do direction no me followers in go but make sure other direction ebetumi abo ama ahwefo no etiefo mu hwemi bia no bia betumi hu se oye saade we ya ebeboa wo atwe afiri enoma nkitinkiti bi ho na trena efensi atumi abo ye pa this year yo haban mako 17 for 2024 se udua san haban ni kwampo ofie na anopa bia no fokusunsu a eboa eyi batin fi obrabo haban baako 24 okay so I just say nti sa haban no didi kan pa baako pa no nyambe wansa na magu sa haban nyambe wansa na magu sa haban na haban a very powerful to the extent say who no dey first of obey nti ma menche o sa de we unya nyambe wansa ansa magu a timakoma ko 7 titi nunum so ka ho titi nunum makoma ko 7 wansa yewo days no yewo 365 days nti obepe glows yeah pepper okay ubeyi makoma ko 365 hey yeah ubekai pepper no yi makoma ko 365 bi makoma ko 365 na obekwa kope 10 essential oil na odi agum na de susuma sanitame waka na odi asiwo 3 days after 3 days no odware wie bia odware bata so no fa kakra bi fasra ansa na ma ho ansa wa yi this direction we direction very powerful for 2024 oya enoma ebetwetwe abrel no wa competition very powerful nana ya da wase ene one man free remedy ba kumienu bi oda roma wo phone number ene uchira kwan especially obi person wo join wo directions won church obi hia mbo obi free wo ne ade oda roma abrochirefo ne omo wo memu no wo number ne wo direction okay nyame adom ya check forecast for my members ni nyina yawie if you nyame adom next week no ana me be hyase obo o se na me follow TikTok but minimum o platform so this one person me check your forecast ma wa free number we and I say WhatsApp me 0542
60 13 87. The me here no one sem na what the date of birth adwuma wo ye na what the Agradaa and o picture ba ko na dey send me. Okay. I don't know. Me chiro me hwehwe bibia mu dey ma en all the send ya na ma send forecast ma yo mate. Won ka bibia nkyerɛ me. Dem de ma obia no emfe ni agro ebesi wano. Date da so bia no besi. Okay. Simple. Okay. Sanity. Na o hemfasa o da. No Abidjan kwanta. Abidjan kwanta finsu agogo. Okay. Ba nye si Abidjan kwanta wo fly ya we fa. Na edo abefi. Na ya da se bebre. Yesu me da se. Abusia ene na ahoto ene no edi enkomo de bia me ka tro se ye sha ase ne se nya obi ma ne etrere kwan mu se ya anka ye mu bebre ya mpoli obi afi 2023 no ohun se ya anka bia na anka nyoma etimi ekoyie kakra edi ema no abusia me de mo ebesia ododo akunyo ne bakofo entena so enche medi edi otoman ko bana na Kofi abekosam beto me sene so me san asante agudi makro.